دما خوش ببینرین هجا ایرو بیستونه هزیران 2023 روزان جی روزا پیشمی بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش یه کل سرانسر جهانی رو دانه هول بدندن و 20 دقیقه چین جهانی تا شوار پیشکش بکن. بله چاره کردن دما خوش ببینرین هجا پشتی 2 هفته دن وی لوتقیا لیدرین ناتو ورار دار خستن دوی لوتقیا ده یاکوبی 11 و 12 ترمه ورار دار خستن ده یک جروش و سرکه اندامتیا سویتیاج بو ناتو یا لی پشتی شوتاندن قرآن یا لسویدی ندیاریا بجداربونا وی یا دناوا ناتو ده زیده بویه دیاره جبر ویه که کو سکرتری گشتی ناتوی ستولتنبرگ بانک لترکیه فینلاند و سویده کرن کو شش تیرمه بجوین. لپایتخت سوید ستوکهولمی برتکن لهمبری چالاکیا شوتاندنا قرآنی دوام دکن. اف برتک نزلالیا اندامتیا ولید آجبو 11 و 12 تیرمه دلوتکیا ناتو یا پیک ورده هنزیده تربو. ترکیه پشتی بویرا شوتاندنا قرآنی برتکن تند نیشاندان. و یکی جی بخوره اندامتیا سوید آبو ناتوی خسترو جوی. برتکن لهمبری چالاکیا شوتاندنا قرآنی یا لپایتخت سوید ستوکهولمی کل برمزگفته که هر کود چزیده دبن. دوین آفبری ده سینیال نیینی جماجارستانی دین. ولاتین دین که سوید لبنده پجراندنا اندامتیا ناتویه. مدیای مجارستان راگهاند که جوینا پارلمانتوی یا جبو اریکرنا اندامتیا سویدی و پشتی بطلانه هاوینی وره پاش خستن. دنوچین لسر مجار ده دست نیشان کرن که بریا بطلانه هاوینی اندامتیا سویدی یا ناتوی دروژه جوینین پارلمانتوی مجارستانی ده نبون. لگوری چاپمنی اوروپی راگهاندنه که پارتیا نتو پرست فیدس سروک وزیر ویکتور اوربان دنگدانج بو دمکی هاتیه پاش خستن. سکرتری گشتی ناتو ینس ستولنبرگ و اندامین اتفاق بتایبتیجی دولتین یک بوین امریکایی به مهانج بو اندامتیا سویدی با آوه کی فرمی دروتکه ناتوی و 11 تیرمه دل پایتخت لیتوانیا ویلنیوس بیلدار خستن ترافیکا دیپلماتیک آتون دمشینن. ستولنبرگ بریا جوینا ناتوی گاوه کدن دوی واریده آویت و بانک لترکیه سوید و فنلندای کرکو شش تیرمهی لبارگاه ناتو یا لبروکسلی جبو جوینا مکانیزما هفبش آدا ایمی بجوین. سکرتری گشتی ناتوی دو دی جوینه که چاپمنیه ده گوت ده مصلاف کرنا سوید و که اندام که ناتوی هاتیه. هات راگهاندن که ده دانه واری سروک وزیر آلمانیا اولاف شولز و سروکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان تیکلداری مجاره به تلفون آخوین. ده داخویانی حکومت آلمانیای ده هات راگهاندن لسر مجاره دلوتکه ناتوی ده بین گوتو بشکرن شر اوکراینا او لحیا اوروپا و اندامتیا سویدیا ناتوی هات گوتو بشکرن. بری بینرین هجا دنوا دمین داوی دام گم بچین دنوا هفتین داوی ده یک جناوی کو هری زیده دردی که و پیش او جناوی واگنر کو به جبونا چکدارین واگنر و جاریم ایدیل بلاروس ولاتین یکیتی اروپای خستیانا و فکران سروکی پولونیا دودا اشارت به ویمه ترسیه کر او پیاما هشیاری بو تواهی ولاتین حرم دا لگوری ناتوی جبو برتکه که محتمل یا لدجی بجهبونا واگنر یا بلاروسیه هینازوه. شاندنا لشگرین کوما واگنر بو بیلاروسی لپولونیای نراحتیکی زیده دایا آواکرین. Pracują naszych 3 держав на різних рівнях – політичному. سروکی پولونیا اندگی دودا گوت ام ایرونیکارین اگریا مترسیا چکدارین واگنر ین لبیلاروسیا سینوری پولونیا یا لسر لیتوانیا و حتی لیتونیا نبینن. دودا آنی زمان کو او لسر راستیا شاندنا چکدارین واگنر یا جبو بیلاروس مرق دکه او گلک جاران جخوا پرسا گلو لپیوی چه هیا کریا.
وزیر پاراستنی پولونیا ماریوس بلاشچاک جی بالکشانده لسر وی مترسیه و گوته او هزا لشکریه لسینور ولات زیده بکنه. داخویانیا وزیر پشتی جیوینه اولکاریان نتوی وزارت پاراستنی یا پولونیا پیک هات. Нові плани щодо захисту. سروکی لیتوانیا گیتناس ناوسیدا جی پشتی گشدانین روژا یکشمه داخوازا پشتگیری شبروشلاتی ناتوی گره. Welcome to NATO headquarters. It's great to see you. سکرتیر گشتی ناتوی ینیس استولتنبرگ روژا سشمه گوت هزویه کو امهن انجامان درباره شاندنا بریگوژین و لشکرین وی بو بیلاروسی درخنه. جال که دنوه استولتنبرگ جی بالکشان سرویه که کو اندامین هف پیمانیش بو پاراستنی آمده نه. Президент України Володимир Олександрович Зеленський. ددماکو سرو کومار اوکرانیای ولودیمیر زلنسکی دیار کرد که دوین ناتو جبو خپاراستنی پیامک راست بده فرانسا بانگل هوال بندان کرد که جبو کوما واگنر دور بسکنین. وزارت کاری در و یا فرانسای جی دیار کرد که دوی جزاین اوروپایین لدیجی کوما واگنر جبر چالکین وین لأوکرانیا و افریقای تونتر بینه. پشتی کو چکدارین واگنر داوی لسر هلدانا خو یا چکداری یالتیجی موسکوی آنی سروک روسیای ولادیمیر پوتین فرمان دابو کو چکین گرانین وی کومی رادستی ارتشا روسیای بکنه. Бойових позиціях відбивають атаки противника. پوتین پشتی وکشینا سرهلدیران روژا سشمی جبو جارا یکم داخویانی بو اندامین واگنر دا و سی و بجیرک پیشکشیوان گره. او جی به پیمانه که بشداربونا ناوا وزارت پاراستنی وگرا لمالبات و خزمین خواه چوینا بیلاروسیا He didn't look like a man defeated. سروکی واگنر یفگینی بریگوژین جی پشتی رازی کرنا لوکاشینکو بر خوزابو بیلاروسی. بله شری الهرما قرباقچایی در روژاوا واشنطن دیه وزیر کار دروی دولت نیوان آمریکا آنتونی بلینکن بانک ل ارمنستان و آذربایجان کرکم آلوزیا لحرم کنترل بکن. دروژا دویمین هفدتنین ارمنستان و آذربایجان یم بنابین کاری واشنطن تین لدرخستن ده شری لقرباق دنگ فدا. وزیر کار دروی آمریکا آنتونی بلینکن او شورمند اول کاری نتوی آمریکا جاک سولیوان به شاندهان رجویان. سولیوان پشتی هفدتنین گوت مج ارمنستان و آذربایجان خواستی کل سریا آشتی بدومن جه پرووکاسیونان دور بسکنن او دختا آلوزیه کن بکن. آلی کاری بردف که وزارت کاری در و یه دولت نیوان آمریکایی ویدند پاتل جی روزنامه‌وانان را گفت ام جبر مرنا لقرباخ گله که بفکارن دناوا دو ماهانده به سرکاتیا برینکن جارا دوامینه دنابرا ارمنستان و آذربایجان ده دانستاندن پیکتین. روسیا دیروکی ده هر تم نابینکاریا هر دو کمالین سوویتیین بری کریه. لیبلی پشت شری اوکراینی بروکسل و واشنطن ده نابینکاریا دنابرا هر دو ولاتان ده چالاکتر بویه. 28 هزیرانی لحرما قرباخاتیایی جارکدن شردرکت. وزارت پاراستنی یا قرباخی راگهاند کو هیزن آذری لنافچین مارتونی و مارتکارتی به توپان و درونان ایریشی هیزن وان کرنه. وزارت دیار کرد که ده انجام و ایریشی ده 4 لشکرین وان جیانا خواه جدازدانه. باقی نابرا ارمنستان و آذربایجان جی 27 ایلونا در بازبوی و ورده دوام دکن. بله خواه پشاندانم پشتی کشتنا جوانه که 17 سالی ین لپایتخت فرانسه دست پیکری بون به دوامین هر وها خواه پشاندیران جاره کدن چالکین پروتستوی لدار خستن ده چالکیان ده دنابرا پولیسان او خواه پشاندیران ده ویجاره پرچون درکتن هر کم 105 کس هاتن بنچاف کرن لعالیه کدن سروکماری فرانسه ماکرون بانگا جوینه که آورته یا یکنین کریزی یا ناف وزارتی کرد.
کشتنا جوانی 17 سالی کلان فرانسای دشوتینه. خو پیشاندانین کروژا سێشەمی پشتی کشتنا جوانێکی 17 سالی لە پایتەختا فرانسا پاریسی دەست پێکردبوون بداوی نابە. خو پیشاندێران دووجارێکە دنگوه نەدان هشیاریên پۆلیسان û çalakiyên protestoyî li darxistin. Di navbera polîs û xwe pêşanderan de pevçûn derket û herî kêm 105 kes hatin binçavkirin. Piştî vê xwe pêşandan li bajarên din jî belav bûn. Pevçûnên herî dijwar jî li Taxa, Nantier ya li Rojavayê Parîsê ya ku ciwanê bi navê Nahil Im lê hatibû kuştin qewimîn. Xwe pêşandêran li dijî polîsan molotov bikar anîn tesîseke elektrîkê şewitandin. Hat ragihandin ku li Taxa Nantier polîs neçarmane ku qismî li wir vekişin. Lors de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron têkildarî rewşa hîvanga civîneka wartayekî nîya krîzê ya nav wezaretî kir. Emmanuel Macron diyar kir ku tundiya piştî ciwanek 17 salî ji aliyê polîsan ve hat kuştin nerawaye. 175 pays à nouveau réunis à Paris au siège de l'UNESCO pour travailler à cet objectif. Macron her wiha ji bo parastina saziyan û avakirina aramiyê spasiya hêzên ewlehiyê kir. Serokkomarê Fransa pangilê hêzên ewlekariyê kir di meşa bêdeng a ji bo bîranîna naîltê li derxistin de tundiyê bikar neynin. ولی ریوبریا انگلیستانی دخوازه ji dawî li pêla koçberiya ber bi welat ve bigire lê rêya ku dîtî şandina koçberan ya ji bo welatekî Afrikayê Rwandayê ye dadgeha temîzê ya Brîtanyayê plana hikûmetê ya şandina penaxwazan bo Rwandayê red kir. 6400 کیلومتریان بلا دوری مبن. اف مسافه حکومت بریتانیاش بو پناهخوازین لولی دیار کریه. حکومت بریتانیا لسر پلانا خویا شاندنا پناهخوازان بو رواندا یا ولاتاکی پارسمین افریقای اصرار دکه. لگوری پیمانه گو سالا بوری بر رواندا راحت کرن، حکومت بریتانیا دی پناهخوازان بشینوی ولاتی. دادگاه تمییزه یا انگلستانی بریاردا گو پلانا شاندنا پناهخوازان بو روواندای نقانونیه. سرکردایەتیە پارتیا محافەزەکار bi seroketiya Serokvezîr Rishi Sunak söz dabû ku pêla koçberiya ber bi welêt vevdawî bike. Sala borî bêtirî 45,000 kes bi piranî ser Fransara gihîştin Ingilistanê lê divê seferê de gelek kes mirin. Yekemîn balafira dersînorkirinê ya plankirî sala borî bi biryara dadgeha mafên mirovan a Ewropayê dememe di kêliya da wî de hatibû astankirin. Dadgehê tedbîr girtibû ku heta pêvajoya qanûnî ya li Ingilistanê neqede dersînorkirin nayê kirin. Sê dadwarên payêbilind ên istinafê ve eşkerekirina biryara îro ya dadgeha temyîzê ya Londonê diyar kir ku Rwanda bi piraniya dengan nikare wekî welatekî sêyemîn ê ewle were hesbandin. Tê payîn ku hikûmet ji bo nerazîbûnê serîl dadgeha bilind a Ingilistanê bide. Di kanûna 2022 de dadgeheka Londonê biryara dersînorkirina penaxwazan bo Rwanda rewa dîtibû. Li gorî dadgehê ev biryar nebin pêkirina peymana penaberan a neteweyên yekbûyî û peymanên din ên navneteweyî ye. Komeleyên mafên mirovan li dijî vê biryarê narazîbûn nîşanda û ehtîraz kir. Komeleyên mafên mirovan ev biryara hikûmetê weke bêexlaqî û nemirovî binav kir. İngilistanê li gorî peymana bi hikûmeta Rwandayê re 140 milyon sterlîn davî welatî. Berîvînderên hêja keştiya Titan a ji 5 rêwiyên ku di nav debûn hejrê Hezranê dest bi geşta xwe ya ji bo dîtina Titanicê kir lê ji wê rojê ve agahî ji keştî û rêwiyên wê nedihate girtin herî dawî. Parçeyên keştiyê a bi navê Titanê hatin dîtin. Ewlehiya piraveya dewletên Yekbûn Amerîkayê jî ragihand ku li ser mijarê gelek xebatên ku werin kirin hîna hene.
حسەتا دیتنا بەرماهین کەشتیا تیتانیکا بەری 111 ساڵان داوی لە ژیانە 5 کەسین دنجیانی. 5 کەسین bi keştiya Tîtan xwe berda Okyanusa Atlantik piştê demekekin êdî agahî ji wan nehat girtin. Ev geştyarî ji roja destpêkê û pê de cê xwe ji fikaran revekir. Herê dawî hêviya ev kes hîna saxin ji holê rabû û lêgerînên ji bo dîtina bermahiyên Tîtanê hatin zêdekirin. Ji hejdeya zîranî ve agahî ji keştî û kesên di nava keştî de nedihat girtin. Piştî çend rojan ji lêgerînên neserkeftî rayedaran ragihand ku her pênc rêwiyan jiyana xwe ji dest daye. Di encama lêkolînên destpêkê de pispor gihiştîn wê encamê ku keştiya Tîtan ji ber zehta zêdeya avê di hindir de teqiyaye. Lê lêkolînên li ser keştiya bi navê Tîtan hê jî dewamin. Ewlehiya peravê ya dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ragihand ku perçeyên Tîtan û vedîtinên ku tê texmînkirin bermayên mirovanin û hatine dîtin. Ew vedîtin ji bo lêkolînê radestê hêzên deryayî yên dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hatine kirin. Berpirsê ewlekariya peraveya Amerîkî Jason Nîbuarin tekez kir ku hîn gelek kar heye werekirin. Nîbuarin diyar kir lêkolîn û lêpirsîna ku dewam dike ji bo pêşîgirtina li trajediyên bi vî rengî di pêşerojê de xwedî giringiyeke mezin e. Keştiya Tîtanîk ku sala 1912 weke keştiya herî modern a serdema xwe birê ket, li kurahiya 3800 metreyî li bakurê Okyanusa Atlantikê binabû. Ji 2200 rêwî û xebatkaran herêkî 1500 mirin. Bermahiyên Tîtanîkên 1985 hatin dîtin ji wê rojê ve bi berfirehî tên lêkolîn kirin. Ji ber şewata li Kanadayê rewşa hewayê gelekî xirab bûye û her wiha mesafeya dîtinê jî kêm bûye rewşa nebaş a hewayê bandoreke neynî li jiyana 8 milyon kesiyên li herêmê dike hate ragandin ku 200 şewat ji bin kontrolê derketiye lewma rayadaran bank li welatiyan kirin ku li malên xwe bibînin. Ji ber şewata li daristanê Kanadayê ewrên li dewletên Yekbûyîn Amerîkayê rengê xwe guhartiye. Domana ku bilez belav dibe gihiştên peravên rojhilata dewletên Yekbûyîn Amerîkayê. Rewş nebaş a hewayê bandorekê neynî li jiyana bêtirî 8 milyon kesên li herêmê dike. Ji ber şewatan û domana wê li Amerîka rewşa alarmê heye. Asta mesafeya dîtinê kêm bû û cihên geştyariyê hatin girtin. Rayedaran bank li welatiyan kirin ku ji ber rewşa nebaş a hewayê li malê bimînin. Saziyên navberiya navenda şewatên daristanê a Kanada ragihand ku şewat hê jî berdewam e û ji wan 200 şewat ji bin kontrolê derketine. Bi vê yekê re Kanada demsala şewatê herê xirab jiyan dike. Jalêdin ve domana şewata ku hefteya borî li parêzgehên Quebec û Ontario derketibû ji bakurê Okyanusa Atlantik gihiştin parzemîna Ewropayê. Li gorî rapora Kopernikus ya du hatî parvekirin, şewatên demên dawiyên li Kanada weke şewatên herî mezin yên metirsîdar û belav ket dîroka welat. Hat diyarkirin ji ber şewatên ku ji serê meha Golanê ve diqewmin heta niha 106 megaton karbon belav bûye. Li welatên ku ji ber germaya global demsala şewata daristanan zû dest pê kir bi milyonan hektar erd ve guherand axê. Berê hêjam li vir digihîjin dawiya bultena xwe cihên û dibêjin heta sibe carekê din werin pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bexdar bûn.